салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз як подписчик як сайти уфтагия барои ман равон кардагия ва гуфта ки ҳамин сайтия бурбин чӣ дидан боша ҳама каса медурем мебинем барои ки сайт платит кардагия ва скриншот чанд равон кардагия. кадоме ки дар канал подписатсия кардаги нестай ҳатман подписатсия кунад ва кадоме дар телеграм канали ман нестай ссилкаи телеграм канал дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. ҳатман дар омада подписатсия кунед то ки аз сайтҳои нави пулкоркунӣ якум шуда бохабар шавед. ва чӣ хеле ки гуфтам ки подписчикаи сайт яъне ки пула гирифтагия ва скриншот ча равон кардагия ва яъне ки минималкаш даи сайт ай 10 сент будай. 10 сент яъне мешава 1 рубл. яъне ки шумо метавонед ки ай 1 рубл пултона вивод кунед. ва медароем ба сайт, яъне ки силкаи сайта барои ман равон кардагия. медароем ба сайт, яъне ки регистратсия мекунем ва мебинем чӣ хели сайт ай. вақте ки даромадем дар иҷа яъне ки статистикаш ҳаста, яъне ки дар сайт 3651 одам регистратсия кардагия, яъне ки $4298 инвеститсия кардагиян ва сайт платит кардагия $1162. ва дар поин яъне шумо дида метавонед ки сайт чӣ хеле, яъне ки сайт дар рӯз платит мекунад 3.3%. ва дар иҷа нигоҳ кунед дар поин яъне ки сурати падарка пайдо шудесай. агар ба ҳамин клик кунед нависагия ки $100 бонус метавад. ман намедонам оли чӣ хели сайт ай. регистратсия кардаги нестам, барои ҳамин регистратсия мекунем. получит бонус мекунем ва дар иҷа регистратсия мекунем. дар якум номтона мемонед, дар дуюм эмайлтона мемонед, дар сеюм ягон парол интихоб мекунед. тамом. вақте ки мо регистратсия кардем яъне ки дар баланси мо $1 додагиян ва дар иҷа яъне ки кор кестай. нигоҳ кунед ки иҷо дар минималка агар папалит кунем ай $1 ай вивод карданаш, яъне ки ай 10 сент даже мо метавонем ки яъне ки пулмона вивод кунем. ва дар пер кашлок бо дар иҷа барои хуча условия дорам. масалан мо регистратсия кардем, барои мо $1 яъне ки падарка кардагиян. агар ки масалан бо $50 дига мо реинвест кунем, бо $20 дига дар балансмон метаванд. ва нигоҳ кунем ки баъд бо сеюмаш агар ки мо $10 дига папалит кунем, бо $1 дига дар балансмон метаванд. агар ки бо $30 папалит кунем, яъне ки бо $5 дига дар балансмон метаванд. ва охиронгиша нигоҳ кунем ки агар ки мо 10 реферал дарорем, яъне ки дар баланси мо бо $3 дига метаванд. ва ай охирон дуюмаш нигоҳ кунем ки агар ки мо ҳисоби реферал то $10 ҷамъ кунем, бо яъне ки бо $10 дига дар баланси мо метаванд. ва як чиз дигар нигоҳ кунед ки агар пул дар балансон чӣ хеле ки ҷамъ шудеста боша, шумо получит прибл мекунед. баъд вақте ки пул дар баланси асоситон омад, баъд шумо дар иҷа метавонед реинвесташ кунед. реинвест ки кунед яъне ки пултон абарот мехӯрад, яъне ки боз зиёд чидан мегирад. реинвест яъне ки ай 1 сент сар мешавад дар баланс. агар ки 1 сент боша реинвест мекунед, тамом, яъне ки депозити то бо яъне ки зиёд чидан мегирад. ва чӣ хеле ки гуфтам ки дар поин барои шумо реферални силка додагия, шумо метавонед реферални силкатонро копировать кунед дар каналотон, дар ҷое ки форатон реклама мекунед, яъне ки бо дахотон зиёд чидан мегирад. ва як гапа фуромӯш накунед ки дар вақти регистратсия кардан як коробка будаг. ман гуфтам ки то $100 бонус метавад. баъд вақте ки регистратсия кардан баъд нагӯед ки чиба мара бонус надод. бонус ҳамари $1 дар балансш метавад. не ки бонуси асосӣ нигоҳ кунед ки то $100 шумо $100 кор карда метавонед. масалан нигоҳ кунед иҷода худаш $100 бонус нависага. агар ки шумо ҳамин условиёра яъне ки пур кунед, масалан $30 папалин мекунед, чанд қари папалин мекунед, инҷа ҳамаш нависага барои реферал ё ки даъват кардан реферал дар балансат омадан мегирад ҳамаш, яъне ки баъд дар охир мешава $100. ва иҷода сета майнинг ай. майнинги якумаш дар як рӯз 1.2% кор мекунад. майнинги дуюмаш 2.5% ва майнинги сеюмаш дар рӯз кор мекунад 3.3%. ва дар иҷа депозитошон ҳар хелай. дар майнинги якум депозит аз $1 сар мешавад. нигоҳ кунем папални депозит мекунем, яъне ки минималкаш ай $1 ай. ва майнинги дуюмаш яъне ки минималкаш ай $10 ай. майнинги сеюмаш боша минималкаш ай $50 ай. фарқ надорад агар ки кадомиша папалнит кани бошем, папални депозит мекунем ва дар иҷа минималкаш ай $1 ай. чанд қари форатон мемонем, масалан $5 мемонем ва дар иҷа пера интихоб мекунем. ба ҳама кашлоко яъне ки шумо папалит карда метавонед. пера кивия кадом боша набоша, шумо дар болои пер мемонед, баъд кавтар ба поён мерем, перети каплату мекунем ва яъне ки барои мо ҳам хеле номер пер кашлок метавонад. бояд ки мо дар ҳамин номер пер кашлок яъне ки пулмона партоем ва дар поён яъне ки номери транзаксиямона монем, яъне ки мо номер пер кашлока копировать мекунем, ба пер кашлок медароем. агар ки дар баланси кадоми рубл боша, яъне ки шумо доллар надошта бошед ва дар поин нигоҳ кунед абменият нависаги абменият мекунед
و در بالا یعنی که ما روبل میمونیم و در پایین دلار میمونیم برای که در موزی 5 دلار در کره و یعنی که ما 6 دلار میکنیم شاید که وجود کمیسیا داشته باشه در حینی یعنی که پریواد کردم 6 دلار یعنی که من موندم ابنیاد میکنم و یعنی که در بالانس ما 6 دلار هسته بعد با پرویستی میدارویم با پیر میدارویم در بالا خودش دلار مونده یعنی که ما 5 دلار میمونیم در اینجا نمر پیر کشلوک میمونیم یعنی که همون نمر پیر کشلوک کپیرواد کاگی مونه بعد پرویستی میکنیم بعد تردید میکنیم بعد با همون استوریایی که ما پول پارتوفتگیم با همون میدارویم و در بالا نگاه کنیم کپیرواد نویسه یعنی که نمر ترانزکسیون کپیرواد میکنیم و ابراد با سایت میدارویم و نگاه کنیم وقتی که ما نمر ترانزکسیون کپیرواد کردیم در پایین اومدیم و نمر ترانزکسیون میمونیم تمام پتوردی ترانزکسیون میکنیم و تمام یعنی که 5 دلار در بالانس ما دباوی چی و خیلی که دسن علاقه در خود ما تستر شید و در پایین استاتستیکش نگاه کنیم که یعنی برای بونوس گرفتن نگاه کنیم که ما 5 دلار پاپالنیت کردم اگر که ما 5 دلار دیگه پاپالنیت کنیم یعنی که با 1 دلار دیگه در بالانس ما میاد همین خیلی اگر که ما پاپالنیت کردن هم بگیریم یا که رینوست کردن هم بگیریم یعنی که بالانس ما زیاد چیدن میگیره و ما بسیاری بعد کار کردن میگیریم سایت پلاتید میکنه اسکرین شات روان کرد و در استاتستیک همین سایت یعنی که هست و دما چقدر پول گرفته سن همش هست و زیر ما برای شما نشون میدم و برای پول گرفتن در بالای رینوست نگاه کنین از زیاد نوشته یعنی که ویوستی با این میدارویم و در بالا نام ریپیر کشلاگ ما نمیمونیم و چخلی که گفتم مینیمال کش ای 10 سنت وقتی که در بالا شما نام ریپیر کشلاگ تو نموندین و در پایینش همون چقدر که در بالانس اون جمع شو موندین ویزدراف میکنین یعنی که ویوستی میکنین تمام پول اتوماتیکی در پیر کشلاگتون میاد اگر که با کدام تکیفور استاتستیکا شبینین در بالا نگاه کنین سه خطه با سه خطه میدارن استاتستیکا میدارن و در پایین نگاه کنین که کی چی قدر دپازیت کاگه و کی چی قدر ویود کاگه مثلا ای بالا دیمش یعنی که ما 5 دلار یعنی که دپازیت کاگیم در اینجا دپازیتور نشون میده کدامش که ویز درافت باشه و در اینجا نگاه کنین ویز درافته یعنی که پولشون در پیر کشلاگ و در فریکاسه هم بخیل گرفته رفته سن یعنی که سایت نو هوش دگه خیلی که دسن که ما دپازیت کردیم بدیلی پر می‌داریم همه کسا در سایت کار میکنیم سیل کیسای در کامنتر و در اپیسان ویدیو مونده میشود